karon pini Karbi prime time bertar jutha ang tope Harohini ra plikya prapliang deng Karbi ang long autonomous council station along pachitonun si pinipen council station hol along surihini ra inquire ke thom lapen surihini ra inquire pli dihin aning kanapha council budget lapen district budget patolo district budget aphan kuti pharo pli lapen council budget aphan kuti pharo troxia tangka panong pollo Karbi risunim so arong ajay katalon jia phan kuti si Karbi lameda maya phan laking koi Garo mantai tai Kuki Boro Dimasa Tiwa lapen ringma kaya arong ajay katalon jia phan kuti ke thom Sorkaring gaubura chiklo jontinanong nama phan suri ke thom panong si Kuti hini atangka lapen chairman deputy chairman CM EM lapen MSC atum anong nampabat si Surihinira inquire ke thom lapen Surihinira inquire pri dihin aning kana phan council lapen district budget along dihin panong pondo Harohinira plikya prapliang deng Karbi ang long autonomous council station kang niya hutsi pini dihin arpukido CM Dr. Tumiram Ronghang pen station along budget jai pondo laso budget pinap station hol along cheparai po Station jai mekateng MSC Johnny Timung pen Central Range Forest kaparlo Marat Longria puthak Station along Karjohor pado Halapu MSC Pawan Kumar Ray pen Kopili constituency along PMGHY atuwar puthak Arju Hordon Next year para ami jiman khini ami scheme dhurisu jate liability na thakibo karone ami chesta korisu aro etu hobo dekhomode moi chesta korisu আপনার নেতৃত্বতে হব রেকমেন্ড হে পবিত্র সদনৰ মই কৈছো আমি যাতে লাইবিলিটি বা ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় এবাৰ যিমানখিনি বাজেট ধৰিছে যেটো পিডব্লিউডি পৰা যেটো আমি গোটেই সমষ্টিত দিয়া কথা আছে 26 কনজেনচিয়ত সেই গোটেইখিনি আৰু এডুকেশ্যনাল লাইবিলিটি আছে আৰু কাউন্সিলৰ ওয়ার্কস আছে আৰু লগতে আমাৰ ফৰেষ্টৰ লাইবিলিটি আছে সেই গোটেইখিনি ইয়াৰ এন্ডিংৰ আমি গোটেইখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি মই সেই পবিত্ৰ সদনতে আমি কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ লৈহে আমি কাম কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় এবাৰ আপোনাৰ হিষ্ট্ৰী Karbi Autonomous Council for the first time in Karbi Autonomous Council own revenue receipt we have to tell receipt this year 186 crore at present this is the first time in history of Karbi Autonomous Council revenue receipt last year lage matro 60 crore আছে আগতো যেতিয়া জয়ৰামনি আছে ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট অনলি ফৰ 16 crore আহি লাষ্ট ইয়াৰ লগে 16 crore গোটে সিস্টেমটো হোৱা নাই অনাৰেবল চেয়াৰমেন স্যাৰ গোটেইখিনি সিস্টেমটো আমি কৰি আছো মোৰ কলিগছ বিলাকে কোঅপাৰেচন কৰি আছে কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিল টিম যিমানখিনি এমপ্লয়ি আমাৰ কোঅপাৰেচন কৰিছে এভৰি মান আমি revenue collection of what ami keneka koribo keneka increase koribo paribo what we have to do increase revenue from different department hetu ami every month ami meeting korisu time and again ami officers or matisu ene dhoroner Karbi revenue increase kora loge loge Karbi autonomous council all round development ami etu nijor source pora ami koribo pare অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যেটো আমি চেষ্টা কৰিছো আপোনাৰ ইনহেৰেন্ট সাবজেক্টৰ যেটো আমাৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজৰ থিয় হোৱা সেইটো আমাৰ যিবিলাকৰ আমাৰ Karbi অটোনমাস কাউন্সিল জুৰিডিকশ্যনৰ এলেকা যিমানখিনি ৰেভিনিউ আমি অহা বছৰৰ আমি 200 প্লাছৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় সেই পবিত্ৰ সদনত মই আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো অহা বছৰৰ নট লেছ দেন 200 ক্ৰ'ৰ হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় সেই কাৰণে এবাৰ বাজেটটো আমি ব্যালেন্স বাজেট বুলি আমি ৰাখিছো ডিফিসিট বাজেট নহয় গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজক আমি পথাৰে নহয় Lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo pini Singdoloi polling station ang kangalong EPHO si asong atum 244A implement ng Jipura mas relia jay mek kapadopo EPHO si asong pen article 244A implement ng Jipura mas relia jay mek kapadopo na long ong dong ararutum chitong dumsi armu gache jay ngasay padopo
jai me kapaman ponalong jumisen pen radapan lam than pon la pen koson si mi thanga chakong kapabok bidet pen kido thipjia lam setami thantika Keting nangkok abang kelahin lo Karbi Anglong Autonomous Council lapen de Mahasau Autonomous Council lahini Autonomous Council lapan bangke ha 1969 pensi itumpan Autonomous State Articles 244A labang so ajak kong kel tumhala so silitun constitution long edlo amat laso bang implement high head that government of India tum lapen state government atum tai tumpan nang chirap dun de laso lam siltum pinidang mas rally chinthong a constituency long bang itum ke dunang lo lason thak thak sin itum do bom lo ke damtang pinian ke nithom ke pleng lo nitum non another constituency troxy bang nitum hala ka pa pleng in dolang lasi laso a message nitum wrong rupatum non hemprek kenang wegji pu aningar lo pen chetok proof pen atum ke wrong rup ar lo sirat atum do et ha town an yogali ha Delhi city long gali ha Dispur city long gali lasi hemprek kenang ji weg atum ke wrong group long sido pini itu la so a movement la ke itum APSLC pen le kapang tangret pu gali lo rat atum a methang ajak kong benang tudun si la so bangke nang chitodun lasi la so wrong group habit haram itum Karbi rat atum khasi atum janji atum ke do andum tapini nang chitodun nang kok lo habit pen tame nang bar lo hemprek bangke itum na hanang pivek nang pubusi non itum ningkan hokep rakit thom pleng tang lo andai the government of India itum hanang langle sitanon Eastern Nagaland aphan Kamatapur aphan Kacharalong semi secretariat aphan bangke hala government atum hala bangke kipilok lasi tum hanang panungku ko lam bangke ilitum le methang dak pen ilitum hang taramre government aphan itum chek hang khete lake itum han ke the dung kisung bang non prang ilitum kisung thulang lason thak si labang so rally long litum phan district administration lapen CRPF atum Assam Police atum itum hanapa siksak don arniwang dapat simit me la solong bangke nilitum puingtung lake ilitum phan hemprek kapahang hai he det je phan kiduk bok arat atum phan aning pan su se kapa bipen pacha harja ka he det je phan silatum police atum phan nang toy sila bongo sena BJP RSS atum la bangke tum manang pating kheng din lo sida APSLC songja tum herere APSLC long ke do rat a tribal atum ferere si labang so asai pinian ingdeng ke thom constituency ke thom long pachun pondet le lalo lapen la administration to nang puloje Meghalaya long non assembly election upon campaigning do bom la si ladak bang ke tum democratic protest ta do long le busitum hanang pulo election commission ben si lo nang ke lo busitum hanang kham pachilo SP atum magistrate atum sita nitum APSLC atum hang lo approval alu tanang paklang thek the lapen Assam long la election ki do tak pura tum non vircho mesen lo malake non Assam model long ta Karbi inglong aso tum virdun cho long recap si jor thu la ka Assam model mesen lo ma la son thor model si Meghalaya long ta ke poni phanon Amit Shah bang ningji kangdet lo la sini tum Karbi anglong pen Assam pen Meghalaya ra Karbi tum phan amen tum dak pen piniani pachini lo nitum lake chekroi dunde BJP atum itum phan lake thang nang ke lang tawe nitum phan lake nang deprive lok nitum la identity crisis nang bi phan identity nang pa weye phan lok sinang ke claim bu sinitum pinidak Meghalaya ra Karbi ra akhasi atum phan anda nitum chinung rilo na nitum regional party phan se election tamme pahai nang vote bidunai busi nitum chopil mas rili labang so ke pa do rat na chite do namange ning sampik lo ate chin thong rat phan isinili message pi kai bangla han lo patwe nili phan dak chin thong ben dirta nang pialam bangke lake ningduk me melam lo police tum nang tu meeting nun ripu ko labang so lo pen lo nangke ha lake democracy aron karkan binong mati di dak India ke tum freedom of speech pu tum mangi gণতন্ত্র অধিকার pu tum han nang karkan lo bang lasinang tum police tum le nang thers nang tu tereri police tum ta aron ke lake sibelo police to tum rong arat tu aron kapte ken hok ta tokte CRPC long ta tokte lo Indian constitution long ta tokte je police tum aron kapre magistrate tum aron kapre pu na hok ta tokte jong silang tum jong sila bangso nang tum meeting dolong le pu kolo bangso lo pele tum na baklang nang kok pu
Nasi cintong arat tanah tu pereri not bangke. Pereri lang itu polis afanta. Polis tuman karju nai. Nang tum di tumhan meeting dunri pu, meeting dolong lepu ko bangso lol tumhan kagos nampak langot. Aprang sinang tumhan ngo cintong arat. Pereri yang nelu non ke pereri den dak nelu. Halas opor ke tum dak nelu. Itum han lason pe nang ke papere pen lok itum ningkan troksike itum hemprek ke hang tanang ber ilu. Ilitum asong ji raphan kapat thi bang bongo sena reses nam kachin ne gana itum pini chesong idel lokente. Hala sunang ke bera polo kente. La sinang itum mathanang ji non la hai a polisi kala ke RSS bongo sena tumsi tuida komane na tum chini la tum kopilo ne pulis ne kaline kalang ne bongo sena ne RSS ne thang thek theke. Achoy atum ching choy ta thek. Achoy ching choy thek la tum. Polis achoy atum ching choy thek RSS tum ge. Athe apen se tum khaki gente. Kalima butha. Di apen masih khaki gente la tum ke. Nang tum langoy. Achoy masih la pen si khaki along pen si kalima butha. Di pen ke bang nang tum hem rich o book dead long rich rai kom nang ji pusi nang tum ta pinilan kamat hak thek pot. Nini tum central committee pen same nang tum han churo lo apen chin thongara pandai si message lo ke bang ji MP election ke APSLC pe nak prek bang ke tu langdam nang nelu kelang nai ge jai katha komal jai katha tu non bukti na ko lan cholo lalo lasi non la dap jin thong ha war long swalo song tum si tami ning je thepet ton si ili tum kam klem tu nang ko labang swa song heno ili tum phan a hok pet ili tum phan nang ge japon a song lo labang swa song heno hem prek ke ban jia song lo ili tum jong si hem prek jong si tum ili tum long le pulote la swa song long jong se hem prek palong tum de che song de pulote ili tum kisung krong ke duje athe ili tum ke Bihar le dam taili tumke tumatin kali ba pine nane Bangladesh ho nane Bangalore ho la hai le dam tumatin kali itumke chiji thithe se tame dak helo ili tumke Karbi ang long helo itumke chiji rengji tala dak helo lasi tum so lo song se tame here nang ne che song tum thip nang ji lalo nili hin banke so lo tum han chuning rikang ke la Pini Karbi prime time kila pan se kam ton paiklo dumi thak mi kurang tu